Dobrodošli u još jedan video kanala Današnje vesti. Pred vama je prvi deo serijala o klanu Amerika. Ostanite sa nama i saznajte ko su bili i šta su sve radili u preko 20 godina koliko postoje. Grupa Amerika je najdugovečniji, verovatno najmoćniji, ali i najmisteriozniji kriminalni klan sa Balkana, čiji članovi više od 2 decenije švercuju kokain iz Južne Amerike u Evropu. Sumnja se da su umešani u seriju ubistava na Balkanu, ali nijedno od njih nije rešeno. Drže veze sa obaveštajnim službama, pre svega sa srpskom agencijom BIA, odakle im je dostavljeno oružje, a 2010. godine je dojavljeno ko iz njihove grupe daje informacije policiji, a verovatno i sa centralnom američkom agencijom, odnosno CIA-om. Miletu Miljanića, američkog državljanina rođenog u Bosni i Hercegovini, potražuje Italije jer je iz te zemlje pobegao pre nego što je služio kaznu zatvora za šverc kokaina. Protiv njega postoji optužnica u Njujorku, takođe za šverc droge, mada suđenje nije nikad počelo. Ipak, ovog vođu grupe Amerika, mreže za trgovinu drogom koja operiše najmanje 4 kontinenta, lako je pronaći. Miljanić se ni ne trudi da se sakrije, živi u Njujorku, a njegovo prezime je istaknuto na zvonu ispred ulaznih vrata kuće u kojoj živi. Redovno je posećivao i Srbiju, a ponekad se pojavio na televiziji. Nakon što je 2016. godine izgorela srpska crkva Sveti Sava, jedno od obeležja Manhattana, tadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić odleteo je u Njujork. Dok je davao izjavu za televiziju, neki od gledalaca iz Beograda su među ljudima koji su stajali iza njega primetili jedno poznato lice, Miljanića. Dačić je kasnije izjavio da Miljanića ne poznaje od ranije i da mu je tamo predstavljen kao dobrotvor crkve koji je dao više para nego svi drugi zajedno. Grupa Amerika aktivna je gotovo 2 decenije u desetinama država širom sveta. Tokom tog perioda u različitim zemljama zaplenjeno je više od 5 tona kokaina koji je pripadao nekom od članova ove grupe. Izvršena su ubistva koje su se dovodile u vezu sa njom. Od kraja 90-ih saradnici grupe Amerika hapšeni su i osuđivani u Srbiji, Crnoj Gori, Nemačkoj, Italiji, Grčkoj, Poljskoj, Južnoj Africi, Argentini i Peruu. Za sve te godine, međutim, Miljanićeva sloboda nije dovođena u pitanje u Beogradu, a bogami ni u Njujorku. Mileta je ipak nedavno uhapšen od strane FBI-a. Navodno je uhapšen zbog posjedovanja nelegalnog pištolja, ali sumnja se da iza toga postoji neka veća istraga. Miljanić je povezivan sa moćnim vođom Unije sindikata iz Njujorka, Jamesom Cahillom, koji je optužen za primanje mita. Neverovatna priča grupe Amerika počinje u srpsko-američkoj imigrantskoj zajednici u Njujorku, ali su njihove aktivnosti uglavnom bile nepoznate vlastima, bilo koje zemlje sve do 2001. godine, kada je jedan član ovog klana u policijskoj stanici u Beogradu ispričao sve što o njemu zna. Najdetaljniju sliku grupe Amerika ipak daje italijanska istraga, koja je protiv ovog klana vođena deceniju kasnije i koja je prodrla u njihove poslove u međunarodnom švercu kokaina. U izveštaju italijanske policije, sastavljenom 2010. godine, tvrdi se da je grupa Amerika uspela da stvori monopol na skoro čitavim pomorskim rutama droge, snabdevajući evropsko tržište i održavajući čvrste poslovne odnose s italijanskim i evropskim organizovanim kriminalom. Tokom istraga u Italiji, italijanski policajci koji su istraživali grupu Amerika tvrde da su im istrage ometale upravo veze koje ovaj klan ima sa srpskim obaveštajcima i policijom, ali sumnjaju da te veze idu i šire. Neko iz Sjedinjenih Američkih Država ih štiti, rekao italijanski policajac za KRIK. Istu teoriju imaju bivši policajci iz Beograda. Verujemo da CIA stoji iza njih, zato smo ih i nazvali Grupa Amerika. Osim Italijana, aktivnostima ovog klana fascinirana je i policija iz Perua, koja je 2016. godine uspela da uhapsi njegovog drugog čoveka Zorana Jakšića. On je za kratko vreme postao jedan od ključnih ljudi podzemlja ove južnoameričke države, u kojoj se proizvodi kokain najboljeg kvaliteta. Nema igrača kao što je on u Peruu, on je iz Lige šampiona, rekao je novinarima policajac koji je radio na ovom slučaju. Priča o grupi Amerika počinje 70. godina kada je mladi Srbin Boško Radonjić emigrirao iz tadašnje Jugoslavije u Sjedinjene Američke Države. Radonjić je bio kriminalac, ali tvrdokorni nacionalista. Kao oštar protivnik tada vladajući komunističkog režima u Americi se zbližio sa četničkim krugovima i čuvenim Nikolom Kavajom, poznatom po bombaškom napadu na kuću jugoslovenskog diplomate i otmici aviona sa putnicima krajem 70-ih. I Radonjić je učestvovao u terorističkim akcijama, pa je neko vreme proveo u zatvoru u Americi zbog planiranja više bombaških napada na diplomatske misije Jugoslavije, pokazuje dokumentacija američkog suda.
80. godina Radonjić je počeo da radi za Jimmya Cunana, vođu ekstremno nasilne irsko-američke bande zvane Vestis, zapadnjaci, koja je dominirala njujorškim nasiljem paklena kuhinja. Nakon što su Cunan i ostali bitni ljudi ove ozloglašene grupe završili u zatvoru, Radonjić je postao njen vođa. S njim na čelu banda se zbližila sa italijanskom mafijaškom porodicom Gambino, koju je vodio zloglasni John Gotti. Kada je 1982. Gotti optužen za reketiranje, Radonjić mu je pomogao tako što je podmitio porotu. Radonjić se sudilo zbog ovoga, ali je na kraju postupak protiv njega odbačen. Grupu Amerika, kakva je ona danas, napravila su dvojica mladića iz Radonjićeve svite. Mileta Miljanić rođen je 1960. godine u Gackom, malom gradu u Hercegovini. Nejasno je kada je napustio Balkan, ali između 1972. i 1974. godine u Njujorku dobio broj američkog socijalnog osiguranja, pokazuju zvanični podaci. Zajedno sa svojim najboljim prijateljem, Zoranom Jakšićem, koji takođe emigrirao u Ameriku, radio je kao Radonjićevo obezbeđenje u Njujorku i bavio se sitnim kriminalom sa strane. Sredinom 80-ih obojica su osuđeni zbog zloupotreba u vezi sa kreditnim karticama i neko vreme su proveli u zatvoru prema sudskim podacima iz Amerike. Miljanić je odslužio samo 20 meseci trogodišnje kazne. Jakšić je osuđen na 5 godina, ali nakon godinu dana robije pušten uslovno na slobodu. Ponovo je završio u zatvoru jer je prekršio uslov. Kriminalci su se vratili na Balkan u vreme kada se Jugoslavija raspadala i kada su se pod vođstvom Slobodana Miloševića rasplamsali korupcija i nacionalizam. Zemlja je ušla u rat i uvedene su sankcije. Ove promene postavili su temelje za nastanak nekoliko kriminalnih organizacija, uključujući i grupu Amerika. Radonjić i saradnici uspostavili su veze sa službom državne bezbednosti koju je tada vodio Jovica Stanišić, Miloševićeva desna ruka. Kao što smo već pomenuli, klan Amerika imao veliku korist od saradnje sa tajnom službom. 90. godina vođstvo nad grupom preuzima Radonjićev mladi saradnik, Vojislav Raičević, poznatiji kao Voja Amerikanac, takođe povratnik iz Amerike. Agresivnost ekipe se pojačala dolaskom Voja Amerikanca, sa njim postaju životinski agresivni. On se pojavljuje iz Amerike kao faca i radi ubistva i ljudi koji nisu kriminalci. Ubijao je bez razloga, ispričao je novinarima Krika policajac koji je vodio jednu istragu protiv grupe, nazivajući ih jedinom ozbiljnom kriminalnom ekipom u Srbiji 90. godina. Vreme koje je Raičević proveo vodeći ovu grupu upamćeno je po brutalnosti i ubistvima na beogradskim ulicama. Policija sumnja da je između ostalog on lično ubio poznatog kriminalca Radeta Ćaldovića Ćentu, kao i Maju Pavić, novinarku i kumu pevačice Svetlane Ražnjatović. Nikada međutim Raičević nije osuđen za jedno ubistvo. Raičević je održavao veze sa obaveštajnom službom. U razgovoru koji je snimljen 1997. čuje se kako sin Slobodana Miloševića, Marko Milošević i nepoznati muškarac razgovaraju o Raičeviću, vođi grupe Amerika, navodeći da radi za Boška Bojovića, bitnog crnogorskog špijuna koji je bio blizak saradnik Jovici Stanišiću i lojalan Miloševiću. Iste godine Raičević je nestao. Članovi njegovog klana veruju da je ubijen i krvavo su za to osvetili. Ovo je kraj prvog dela o klanu Amerika. U drugom delu koji će izaći sledeće nedelje saznaćete više o poslovima ovog klana i zločinima koje su izvršili. Zapratite naš kanal i ostavite komentar o tome šta mislite o kriminalu u našoj zemlji. Hvala na pažnji.